ole masa in clear tu te chbe ka buk le vek chewa tu tuma chuan hei kan hria takin tun lai bo ro ka chuanin Tuesday Nightmare pima pui kan ti te David Sailo kan ti te tuna kan MP ni ta policy valal mangai te thoma la nei lian hle ania tu chu Tuesday Nightmare pima pui te David Sailo te po a hei thu thar aron nei le ania chu kan clear ho le dor ani abik takin an ni ho chung changa hianin thilin thup lian tak hi alo om reng ti hi a chiang chho tren mek te pona langani engpo ni se David Sailo kan hria ani hi chu a soi viu po ngai lo ani mi pa ngai chin chuan en tunge ania eng thu tenge aron post thin aron a thu kam chuk re re hi a fin thak zia te mi fing takani ti hi chu a ama hrim hrim a thuron po sa po hin a chiang thin hle mai ne engpo ni se la tutuma chuan Tuesday Nightmare le David Sailo tena evidence an nei te karon chiar dona chumi ma in hemi anon post hi kan chiar phat dona ni David Sailo le Tuesday Nightmare te tan mun RTI chana hian avati nget mel ve aron tia a phurom ha zak mai RTI atanga zona chana a mu anita a ZPM hoin policy akhan sarkara state maching ser dila sarkarin an pedu lo ti in an soi sarkara maching ser adil miau lo thu RTI a hian a chiang viawari nge ZPM ho te hian RTI zona chana po hi dot ani eron tile don ti in aron challenge makani aron zot let ngalania pon second year zel potanga chuan anu evidence chu karon sei dor ani state maching ser SMS hi dil lo ani na chan hi puri chia hian nalan grape growers society minga central lam atanga an poisa don hi ama mi mal hlok na 35% abawang ti hlona awang ten MIS guideline kalina lo chalai du box si nen sarkar enroll tir le ti boy a hlau zok awadi melta ve aron ti bokania ania he thil hi a thilin thup lian takhi chu oma mara chu he alang chiang chho zel dor ania engponi se uluk tak khal longai thang che state sarkara maching se radila ni chuan state sarkarin kut athak ve to don ti na ania chutia state sarkar atel to chuan nodal department lamin monitoring le UCP ka fir le fair takin an lo zir chiangin anen dik to don sia sera nei an soiber 35% kha sarkar dan angin an kalpui nge mel sia ami mal kuta kha khatizat sum kha alu theidon lawani thudik su atlo nge ti ani kha Tuesday Nightmare le David Sailo stan hi adik chho mel ta hle mai ti in raute marin aron posania engponi sila evidence an nei voin lampanga ron viral chiam maya kha karon thlir hole dona karon chhir re dona nia tu chu uluk tak khan lawngai thala RTI ek nuaya a engkim mai kha ti fel ni bokani thu chu mitam tak churin a dik dona ni he thil hi puri chi hi a lo dik hlel deuh zok ani mel hi an ti tana ni chuan Tuesday Nightmare le David Sailo te mitam tak churin a lo dik zok ani an ti chho mek bokani a engponi se kan chhir ngal dona ni RTI Ek 2005 nuaya zona le chhanna pakhana hian nalan grape grower society 10 MIS nuaya sangson an hmu zat le mu ni a copy nen antia chhanna hian nalan grape grower society 10 MIS nuaya sangson an hmu zat 2 crore thum 3.70 ania sangson de chu ni sompalit la sopani sani somparit ani etats copy aron tikul bokania pathina hian state maching ser hi engza tur nge ania SMS release tura dilna society atangin sarkar in adongem tia chana hian state maching ser hi 25% turani society in sarkara SMS dilna athelu lo aron ti bokania pathumna hian SMS hi sarkar in PM chana SMS hi sarkar in pelo palina ape ani chun entika nge ape na document nen antia he chu chana omlawa pangana hian SMS hi sarkarin apelo ani chun engwanga pelo nge ani aron tia chana society in a deal lo di bokani parukna MIS nuayas sum sangson hi engni le tha nge society ne na release ani release na copy min pe thayem tinia chana hian MIS nuayas sum sangson hi direct a centralin poisa society ne na a release awangin release ni le tha hi department in a hriat puilo aron ti bokani pasarina hian ministry lam hian SMS tel lawin sangson hi an pethin rengem aron ti bokania chana
Horticulture Department kaltlangin nalang Grape Grower Society ten MIA satronga fan an mubak hi department chuan hriat anei lawani aron ti pokani engpon ise kan sir zel photang poisa hi sarkara alut nge direct in society a alut poisa hi direct in society account a alut ti in aron chhang bok ania pakona hian MIS anga hian UC thelu anga em di channa hian department chuan UC deal na central atangin adong lo aron ti pokani somna hian MIS a project report thelu copy min pe theim ti ria chuan channa hian thil tel ani e aron ti pokani som pakhatna SMS hi sarkarin pelauta semimal emo society in emo apet hei rengem ti ria channa hian SMS hi sarkarin pelauta semimal emo society in emo apek theina dar hriat ani lo aron ti pokani som panhina theini se poisa kal dan channel engtin nge tinia chumi channa po chuanin a thei hriat ani lo aron ti le mak bokani a so pathumna hian SMS hi pek lo ni ta se pek thei hun chung min hril theim aron ti a channa department chuan pek thei hun chung a hrelo aron ti pokani som palina hian na alan Grape Grower Society in MIS an deal na nu ma file min entir theim ti nia theye ti an chang pokani a helai kan siar thla ka khanin tuna pe Tuesday Nightmare te David Sailo te purit chi atena an buaina le purit chi ngei poina trong kamalo nei tam takha tuna RTI ek karon chhir chua khanin uluk tak khan lo ngei to la kha kha chu i hre thiam ngei karinga ni purit chi soi tam taka po khan a thil fel hlel chu alo om tila a dot ka soi kher to lawanga chu tiang chu nia kanarin phak bak hianin thilin thupi alo lian don te pona ang tran hle mai ni chuanin pima pui Tuesday Nightmare kan ti le pu David Sailo te hei bik takin tu lai phei chuanin an ni pani phei chu mi tam takin an ngei ven an nia zorom khovela chuanin a hi aya mi tam takin an ngei ven hi om lo ti thei ani chuan tuna kan sira rangot po khanin a sarkari da dir lo ti chungchanga rangot po khan a chiang viawani chu hi ngei da dik taka communal ma khalo soi vele la chuan abik takin hei tun lai a chuanin kota te an kalde oreng ania hei pu David Sailo ngat phei chu tuna adin mon dik tak po video ma sa khan karon soi to ani chuan tuna mi hi comment pakhat ani hei kan share le lok dor ani pu dan e hrei channel nei tu pa David Sailo hi kan khuwa in kan hrema saber ani kan khuwa RMSA headmaster in a oma MNF sarkar la atang dei to khan senaral te hi kan ring hlel to ani a chan chu phone pahni akola kan khuwa hi thingtlang ai awangin aizol atanga aron chho chang te kan khuwa atanga aizol a chuk chang te hian post asiam ngai lo ama hi baptist kau hran upa ania ma se zu po a in ve na sa hle ani upa om thadu lo tak chu ani ve a thu ziali anun dan hi in person takani e aron tia hi a comment pakhat khani a hriat chen mel le maya chu delama chuanin ke niang te mi tam tak chuanin pu David Sailo hi atunge ni po han thchiang chuang lo ama ro chu a thoron post thren khata hi chuanin a mi satlia hi chu ani lo ti hi chu kan pomani a chiang hle bokani chuanin an tin zel nge an kal chho zel do tuna hian zoro mi puin a kan thlir chho mek zel bokani